mo ba ka mata ko ke ton fa ko ka ni la tu ke ka mata ko ka mal tolo do ma fi ta mata ngata fio ma fa ngati ke ya fio na ka mne ki nine ke ma fa ko atu ai timi fa fa nga yo ma fa noa o ma te ka ke ko ya fio na ke fai ta pe ki na mai ai nga we ko ma fai ka mo e se a ka pulu ka pe ke CEO head coach ka pe ka te ma tolon ko to hanga te ma fai ho ta ko ni a fio tu ke ma fa lang lang pe ho wa fa a fio mai mo taloni ko ma tu ka ma no fa pe ko fa na ma ko ko to ngai me ni wa fa ko na pe Christ ma fa mo yemen tamu a fia ta ha mai o ta rorotonga a twa tapu ki a tupo ono ko e hau e whanua a tapu ki e tongo tō pē o mo mea mai ki e ongo koe ni ke te ui he timi a i karetahi i wafe wafā e ko kore he whai ako pure o e timi karetahi te mita tui fua ke te whahako mai a e timi au mai management team a i karetahi malo malo e mawhanga mali e CEO e tupe mo ke ufanga to he whatapu ko whatapua kai ata mo au ke lawa ke whakahoko atu ai whotutu u ki heanga e mau announce e temi ka pe ke management i karitahi i he tesisi ulai ua fe ua wha e nga pehene ku announcement e whakahoko te uraki ui ai pure i karetahi pia pehe ki he technical advisor e timi i karetahi pe te toki pasa ngerewa ki he e pukon whai ako i aniri lātu ki ne whakahoko atu e toinga i kau whai ako pe pehe ki he management pia i he whakaosi te pasa ngerewa ki he pure i karetahi ki ne whakahoko atu e toinga e whanau wainga kotoa pe te tautoki whakatātu e lewa ki mo ki whakahoko e ngō lakanga ko e ni ko lota pe ki lawe whikawa ko me visione ma harafononga ula ki ma hau mo ia ma whamalo ia ko i ngā ko e si whi mea ngā ue ki maua e whanua i he omo patongia ko e ni pia kuonga pito e te maua Nika i ngatai ko o matapa ki mo ma family ka ko e si whainga maari ke ma te sevi he lakanga ko ni e whanua ke matako nia hako tupu e whanua kai pehe ki he spoti utau o whai mai moa e ne whia ko e whakaukau mo e visione ulawa ke maha mo ia ke whakafoki mai e akapolua i karetahi i ono kakai pia peisi me hene ngawe ko tō pēlau ke mau whakahoko me hono whiri ai selection e timi e pehe ke management ke whakamalo hia se tau whanau i tō ngani ke pehe ko tau kakai i e toenga e tau ka management ke tau investe ke kahau e koe whakaukau ia te whahoko tai lewa e tonga tunga ko e ni pia tō pasang lewa ko tonga whai ako ke ne hoko atu ki e programa ko e pure wholau e pure i karetahi ke wawhi o wha ko tiri puloka pia ko e technical advisor ko kutus whierea te pasang lewa i he tonga whai ako malo i he toinga e coaching staff ai karetahi ke wafe uafa ai ko scrum coach Pariasi Manu ko e line out coach Joe Duneau defensive coach William Maaf kicking and skill coach Kurt Moref breakdown and collision is Lily Fatan
Head of Athletics Performance, se Miss Fonua. Performance Analyst, Joe Fifita. Physiotherapist, Saia. So Saia, Vakasiwola. Doctor, Patiola Tangitau. Personal Development Manager, Taufui Naufahu. Partnership Manager, Richard Whiteman. And Assistant Manager, se Miss Pomale. Koe kauwhaia koe apa mai management te maufua ai ngau e ki he wafe mawha. Wafe wafa malo. Malo pito, kako korepe ke u whanga e talawatapu ne kamata ke tau programa. Ka tā mwau ke u whakahoko atu ai squati ki he tautesi i siulai wafi wafa i karetahi. Kau matatolu, tau kolo matangi, me pea hawa katolo tonga tapu. Iskeri fuka fuka, me halalo, fo ui hawa katolo kolo vai tonga tapu. Benjamin va inga tā mei funa, me pea tonga tapu. Jeffro Felemi, me tofoa mo mua tonga tapu. Mo Brad Lewila, me maufanga tonga tapu. Kukahuka, ko so Sefo Sakaria, me maufanga no muka hapai. Seko Pemori, me pea te kiu tonga tapu, le mātua holonga wawau, o haano hapai. O Solomone Aniseko, me nukunuku, kolofo au pahu tonga tapu. Ko kauhuua, buka Lox, ko Adam Coleman, me haatou hapai. Ko Keremete Finau Feturi, me kolonga, Longoteme, Vaini, Veitonga tonga tapu, mo niwa. Ko Harrison Mataele, me maufanga, fo ui, kolomotua, kolofo tonga tapu. Kaufononga Tausinga, me pea tonga tapu. Ko Back Rowers, peko kau Lucy. Ko Fort Lokotui, me Longoteme, mo ngā one hapai. Lot Uinisi, me Longoteme tonga tapu. Whangare o unga hapai. Joshua Kaifa, me Eweiki, kolomotua tonga tapu. Shone Tākai, me Haateiho, whawha kolonga tonga tapu. O Shone Tai Hifo, me Kolovai, houma tonga tapu, le mātua wawau, mo lau fish. Miriam Taulani, me Pea, folaha tonga tapu, hunga houma wawau. Mo Hapakuki Riawaa, Moala, me Haawakatolo, Kolovai, Haateiho tonga tapu, mo le mātua wawau. Kau halfbacks, kau hafe, Xiao Sinai, me Fuamot tonga tapu. Aisea Halo, me Puke, Fatai tonga tapu. Mo Manu Paea, me Perehake, Maufanga tonga tapu, Loto Foa hapai. Kau Fesi, kau Fly Halves, kau James Faiva, me Ngere Ia, Kolofo Ou, Kotu hapai. Se Misi, Whakapuria Maasi, me Haawakatolo, Vaatu tonga tapu. Pea mo Tyler Pulini, me Nei Afu Wawau. Kau Senta, kau Midfila, kau kia ia Malakai Whekitoa, me Hawhakahenga, Whareloa hapai. Wheturi Paea, me Haasini, Hamula tonga tapu, Tānea Wawau. Fine Junior Inisi, me Longoteme tonga tapu, Whangare o unga hapai. William Fine, me Noa Papu Wawau, Whareloa hapai, Fuamotu Perehake tonga tapu. Mo Nikolai Foliaki, me Maufanga tonga tapu, Wharewai Wawau. Kau outside backs, kau Vainga Kimui, kau kia Te Lusa Veainu, me Matahau longo tonga tapu. Daniela Filimone, me Koulo o Ua hapai. Pea mo John Tuileila Tapuelwelu, me Vai Malo, Sailoa me Wawau, tonga rereka hapai, Si tonga tapu. Mo Samuela Tuipulotu, me Koulo hapai. Mo Esau Firimo Ehala, me Maufanga, Vaini fo ui. Mo Sione Hifo, me Kolovai Houma, le mātua Wawau,
lau koe Lusford. Ko ia pe timi ma squad ki he wafa July Test Series malo. Kada ki wherautonu pe ai hingoa na hui o Samuela Tuitupo, Mikolo, kau ia he kau outside backs ai kare tahi. Malo. Oku ata atu ki he mitia ke nau whai maha whehu I whikawa ki moe timi pe koe ape mea whikawa ki me tua malo. Kufanga pe whatapu ma whamalo ati CEO ka mai whaiako pe ki kau official tau kau whaitahi whaitani tungma ke u whalawlawe te kamata e whihui nau ki tau mui mai ka nau mau mai pia na whamatala tau tini ko whelawet pe ki he timi kon ko ui mo squad kon ki siulai e lawa ki whai mai ange tau whanau koi I pe kua whanau loko I tonga tapuni pe kunau toko fiha pe mo whanau ko whainga maari mai me toa pure anga e whaiako whamamoi whamaloko ngā koe Hui mau inga koe ni Ka tupe mo ke ki whainga maari koe ni ke lawe tai ke tau whanau lokolo Io koe hake koe visione unam Whanonga mai moia, o pau ki ia whainga maari e tau whanau lokolo ki I kare tahi. Whia mau ki aha manaki, moha ai hope tau whanau ki he whainga maari, te au ki ia whainga maari he kare tahi. Ka koe, ki nau tolo ni koe tau whanau lokolo ia, koe ulua ki koe ongo huka, ko Joseph Sakaria, te mo Solomone Anseko, toko uaia, I he matatolu I he uka ko e loka ia ia kau whanonga tau singa ko e tolu ia toko whaa grewa sa sinai ko e hawhe ia toko nima kia semis masi ko e whesi ia pia toko ono grewa e sau whiri mo e hala ko e kapakau ia e kalapas mawhau maru mos mea I bete tau whanau ko e ni ai ko tau toko ni mai I squad ko na ui ko tau whanau loko ki hoka toi pe katak whaiako ki mua kon ki he mainga koi siulai ko te pek whakafu ofi ia nā te palani ki timi koe ni ki hanau whiohi pia mangahi whitawaki ma mangahi timi I whakawhanua I tongan pe koa peko ha timi muri ki mua ni he tesi kon tau poto mai Mau inga pita wheu gani ke tau whamalala I he konga teu teu ko e palani umaha u moia ki he wheu koe ni ko e tahaya uhinga e kotasi toko tau ni ma squati ko e whikaula ki ia e lawa peo whai ai e teu teu pe a makehe me ai o ku mala te whamalala e ku tokon whaiako e whahai ki hono whiri e tau kulublokolo ke involve I he campaigni ko e ni pia mhona whainga maari ki he tau whaasuma rates Io malo koe tau mua whoki e mangau e koe ni ke I kare tahi pia mo e ngai whakaamu ke oange whainga maari e tau whanau o kitonga ni pia wange kulawe ki ai whaiako ko tau toko ni mani ku whirihanga tonu pe ki he tau timi kare tahi I taim da tau o ku masi lava ato sio e wainga heu ke koosi pia ku iai rewa ko group ai si whanau te maoange ai whainga maari I tesi pa mo rates I tonga ni ai ko whakaamu ai mangau e ku whai ke tau whanau ke o te nau wainga kalapu pe kau ku iai e nau whainga maari ke I kare tahi ke taim da tau I he
ngai vainga ko malava to kia he wike ko osi o ku mahino mai o ku le rei pe tare ni titongani ko fe mau pe ha tokoni pe ko sistemi o ku set up ke sitokonia ta fa na tongani ai au ku fai kai whakaukau pe fai kai whakotutu e tai nimi lere tau academy pa lere mo tau high performance lava ke si ako ia tau whanau pe a ia na whainga maari ke i kareta i e kahau malo te hoko tai piau ia ko tui piau ki kau me kau tamai he mo ta fua tau potai noa ko wakai piau ki he toenga koe ngahi wa inga games ngahi tesi ai o mahino ko siulai te mo ki whamamala mai mua ke malala ke kakai whanua koe wa inga i whia tau mo whia tesi koe siulai te e hanga i keimi hoko mai i palani koe ki he kaha ungu Malo bito ai koe squati koe ni ko announce koe ni koe tesi siulai o ku kauke foi wa inga i tolu ai koe uruaki pe i he wike ua ko siulai o tau waingai mo taria i tari ko wike tolu tau taria ia Spain o ko wike whaosi eni o ku mai whainga maari mo i Queensland Reds ko hoko at me ai te tau toki hoko ia ki he whiahui hoko ko whaangamaini wiko ke PNC e kamata ia he wike whaosi a kosi o lele ai September ka e ai ko foi tolu pe ko ni ku mahino mai i siulaini pe mau ha toki hanga reva me ai o hanga ke PNC ke toki mo reva ai tua fas pe ko inove ma mahini pe ma ko ia pe malo toki whakatano at bea ki he whiau hi whafonua i tonga tapuni pe me ngahi ot motu koe kon whalakalaka i aga pulu hatau noa e kai ngatai ko wakai peke risi ko ni e nga timi hange u fa ma fa na no hiki mana nga kolo mai no be ko ka utanga tai fonua i tu kata puni mo baba apa yo ke nga yo motu ka go fala gra be ko ha nai ha sio ke te fa ma lo hi angi tau fa na ko i tu kata puni mai no ko na tau mua ki ka ha ulele ko te be hana yang ngai whakau komiti pe hange ko kutusi pe fuke ngai palan lele menau wahenga pe ko hana ha fotutu ki hoko atu i he tare ni te tau whanau loko i tonga tapuni malo malo bitkore pe ke ufanga whana puka fai pa ki la mago e ko ra malo ke mai ki fala ko no fa ka ma man ke program ko ne ka ku hango e lau ko nai o ku mau i ha blo fo ke lo ko pa ko fa mai no pe fai au pure ko tau mua ke fa fo ki mai ka ke mai no pe sat me hen i he fili be mo fa re ko ka ai ko ngau e lahi mo fe ma ko to kamata foi me ka ke tau sio ki mui au tau sio ki mu ma wi ngau bito ke te frale re e format ko a pu fa kala pu da ri le to ngata pu pa fa ngau e lahi ke ai ke fa so ke to ngata un mo ta fo tu o programa ke align ke programa go fa re ko he Europe ai ko fa data be ai ko toki so tau to kamera to ko to mas pene ta fa ai ko swa so si fe au ki go me aga na ola de ne transition ko ke fe au international ai fe ma ke ta online ke ta mate ta tau mai pe ke tai mi ko ni ke fa os ke ikalta aga me ho ke ta ma ho inga he programa go pe fa go foto go high performance unit ai ko tau ai ke ka loko ke lava o ki upskill na do ke firma o international rugby
ne tu ko me mo ngai demo ko vai nga au fe ma opito mo ia ke te ke ta fa ki ko ia e ta upila ko ni ka ma winga fo ke foi pu kon ko ka loko ma ha ne fu la ri si ke fa ka mo e pu ko ka loko no wi ka ku ka nga we fo tu ko ka ta tani ko ka e foi pu ko ka loko au malava pe ia ke ia nga me ko ko e disco ni o ka ke ta te lava al kimut pa to a ke pe me ta pu ko ta ko a ko fa ka ia ko ni he ka kula nga we ke fai no fa ma po o fo tu go a ka pu he ni ka ko te pe ka ma ta ri re yen no fo tu ta mo no fa fo ki me ki to mani a ko ma ko me ma nga ko ni ta to si o ki mui ta langa me tu ma ko ta ia ma ta se pe ki mo ta no ta na ki me ko ia to mahalo to hoko me fa pa nga me challenge for you to sa ka ki mui ta no fa pa nga ko ni ka ta we me ga ka ko ma ko fa ba ke to me fa ba me loko fe ma ke ala in ta u fe ni au ke ta fa ka la pu ta fa ko ke al ka to ke fe programa be ta ke la ba o sa fa le e fo mo u spot ke o fe mau ke tau ta no mana to ki kalenda ko wa ko ki pul ko ta mai ki ko ta fe wa fe au hi ai no fi li ko me ta mai ta tau ko fe mau ia ke wa hoko fe au hi mo ka ta ngai fa ta mo sport ke he ki no te ke o sport i to ngai no ma ko to me to ga ke e po ate mo me fa la ka ka ko e whanga maari e ko whai gasi o kei mga welahi e hanga me me mua. Ko tui peo ku kau ia a senutaka ko ta e timi ko ni ke whai mo push e high performance ke tu pia wei me ke loko pool ko atau ko e ko whai ta peo ko whai top ia ko e ke whai mo di me ki loto ki pia mo kamatai ka tau ko siak pe ko develop e facilities ma pia ke tana mai de fale lei pa ko ki to konga ku ngawe ko ke fonua mo i karetai ko serape ai pa foi ke tau fana u loko lo mien pe mau inga reva ke tau sio ke nga stepu mo nga levolo ku fe mau ke fotu tu ke tau fana mi grassroot ke korisi pe mo fakalapu pe ke te au mo ku ilo o silere ta grassroot pe me ko missing eta ni mi ko tau academy pe mo tau high performance eta ni mi ko o si set up ko toi pen ni fangi me ke fakapas pe akamata de ngau ko ni ai ko sio ke academy sio ke to ha line ke to ko fa no ke to ko fa nima e fakau e o se to ka pulu ko ni atongani e lava pe academy yo ke lere pe na tuna men lava pe ke active fa now e time tau ko tau high performance tau pe ko fa now lere taha i tongani tau pe aliti e tau fakalapu pe ko ai reva ai tokanga ke he reva ia i he me turiki ano fenga e fa now ko ni ke na to ki nusila ko tabak lai he tau ngau pa mo moana au ka moana e to ko lai ange fenga mari e tau fa now ke na vai na supa pe ko ngau re va fai ai ko ku o se re va ngo kalapo e u ai New Zealand e finga aki re va pa mo e tau high performance magadonga no se tapu ko ni vai pe tau fa na alang he company ki he bona ka ku ai pe ai vai anga tau fa na ko ni ka ko fa ma fo tu ko ni e ke fa ho e tau fa na ko tau pe ko aliti pa wofi ke fa inga ITM pa ko super kapulu ki ho kalapu ko ni pe ala mai reva no fapa ala mai reva pa mo counties ka pe ke mona tival pe ta fana ko ni lolo tonga da Nusila ko fa mu mahana mo ui ITM ka pa we ma ka pa reva kai ko mona reva vai mona wanoa o vai pa mo e pa mo timi mona pe ka ko fa kau ko ta invest in long term ta fana
ke nau toi foki ma wa inga mai I ka re tahi. Pea ngai whakatūtū e me ngāwe kua si lava. Ko te upeni ke whakaosi hono pāse whankimia I ki pepe mpoate. Ka e launch lever ai tau pokalama koe ni. Koe beki toko netu ki he develop e tau whana. Malo. Malo pito, ko peke u hungo fufan pe talwhatapu. Ko ki whewra ki pe ku ia he taimi pe wa aho te nau whakataha mai e squad koe ni tongan. Whakahifo peki he tau timi koe ni hango Sam Moore. Ure mhaveri ka tangata koe ko ke nau asi e squad koe ni. Pea mo e whiahui koe e Pasifiki e le lawa nei ke te iahani ike. E nau awela polo mai ki e hiri koe ne tesi koe nisi lai. Malo. Sabe kau ki toko nat ke whamarala e pe koe wheu mauingan koe lope iai mo whiwhiri ai papla ki he uhinga ku ulahenga hi ngoe no kai lohe me taulisi. Koe neongo e ngahi uhinga ke ana vela polo e whanau koe ni. Ko matri te approach ki nau tolu koe approach a whanua. Koe ko ha whakawhi nea e kalapu pe ko whakawhi a hatu e timia. Koe whakawhi nea e whanua ko whainga marie. Pea neo si whai whakawhi ko toa ki whanau koe. Pea nea si whakau ko peu. Te amane kina pe koe hatu e taime te whai whakawhi, te vila te whakawhi. Taimta tau pe. Mo whakamahino ke kulupu e ni. Ko mu whainga maari e. Ke kahau ke tu ke BNC io uia whainga maari uki nau tolu ke te wa tahame kia. Kai pesi koto aia ngai whakawhi me whanau wenu uki nau vela polo os whakawhi. Majority o nau tolu me as whai whakawhi ke te nau tolu. Pea nā kai ke nau whainga maari e ngai uhinga keke. Kau maloto be e whakahapi ka niki nau tolu. Koe Te amane kina e toi vila te whakawhi. Koe whenga maare whakawhi. Koe hau ki tonga koe whiraulau. Tau koe whewhai whiraulau. Pea ku matui pe he whatahapi ki ai. Pea koe ki ngā hingoa kone na ke lawi ki ai. Koe whanau e ukai ngā antai a niri he wana Pasifika. Pea ko loto pe ke mahina pe ke whanau. Koe reo niri ko reo e ka tūna tō he akakai mona. Pea koe ne whakawhi ko whakawhi. Koe aho koe na whakatai tongani te upas lewa ke upu e. Iyo, walo. Koe aho raki o Chiulai o tau katoa mai timi majority koe timi. Koe toko ni pe ku kei lere nau whiauhi te nau toki kau mai a moiang ka koe tau se pese te hiwani mai timi te nau tau mai aho raki o Chiulai. Malo bito. Ko ki whewina aku ke assistant coach kia Nili. Nili ka tak te lawa na ke mentioni na ke lawe mai I he ano whakatua academy mo high performance I tongani. Te ke lawa nei o vai mai poki aha o ngahi whekta o ke siwa I tongani. O ne wesia e ngai whainga maari e koe e tauta mai ki lau kolo ke nau qualify ki he timi. Po koe squati koe I kaletahe. Iyo, malo pito e whehui. Koe whekta ape ko usio ki e koe ngau te ki kamata. Ai ngau e. Ko utui koe tau kamata pe tau tau rea lava ai ngai tokoni. Lava no popo I tau whanau. Ka pou ki ku ilo pe mo ku manatu ki ano whakalere aka puluhin. Ko tui ngā haka whofua taimia ni te mau. All out on whengai academy ko ni ke mo ui. Kia te au pa mo tui pa mo whai ako. E more taimia ka mau whenga tu matoi olunga kai tuka lalo. E ku hange peha taulanga whare. Ka pau e solid foundation ni le re mea katoa e olunga. Pa ko tui koe mea lahia o ku more mei tonga I ngai taulahi. I e tau akapuru. Pea ku to tonu pia ke mau whai ngā wiki. Kono develop e tau academy. Tau high performance. Kone stable oi. Ai turiki ko ia whainga fua ngā ue. Ka we ngai whekta pe ko usio koe ki ai, ko ngau teke kamata ngā ue. Malo. Ko pipi koe pe whainga au mo mamahe.
Tapi kau dia kaya nak, lalu main ni. Kau dia kamu tu kau nak modu, terus kau ke ya, ni pakai sama ya. Kau lau mari mawah ke ya. Kau lau mari mawah ke ya, ni mak ke ya. Kita no ane milo kolo. Pia aku famalo tu, faya aku kamai tu kan faya aku. Kau mau pakai mau ngafata, aku kutus. Ya mo isle di fatan mo ikon na tolki ko tu ke fai nga lau mari e fa no ke ka kai fonwa pe na foki mai ke po ki ko me afu ape ke ta u sio ke ha honi ne ton ke ka to ne nga ni ti ya ki ko fa ha e po ka kai fonwa ako tu ke ho ko announce ko ni hi moa pe a ta te fido na te to ka kai pe ko ni tongan kau ai magi to ni mago na ula vi kai me ki le ka go i mai me no muka to dio ni hanga fusi mai to haki mai loto ka kai ki na ka fa ta mai mo to le mo ki tau to lu ko ni to ki me be ta go fe la vet ki ai ko i ko mau be fo ki ko fa ma fo la ni ai e sui set na to ko ko de be fa ya ko mo la wa ki hongo ki ke tau tala no ai fa adon ke ka kai fo mo pe fa ata ke na fe hu ima ke na fe hu ima ya ta o lai me telefoni ya fa ga mari ki mo be mo fo la ko te wa be ngai fe hu ia fa ga ton mai be me mau tol ko ke ta ke te ngai le ka kai me ngai mo tu na ngai yo ngo pe ta te fit te la si ai ke lo to ma fa na lo to ka kai ki mo ma mo fo la ko te ngai po le ya ko ta la mo no be ko te ngai fe hu be ke te a ngai fe hu CEO ke pule folau fa ya ko pa mo to le kau officiale fa fo ngai pe ni ai fa malo la to ya ga ngai la mo fa o ina sia ka kai fo noa ya ga inga tai au ko la ia ya o fu fa ofa mo te mo fa la ni ke fa kai ke ka kai fo noa kono fa ka to fa tang yo to maf ni fa ko lo mo to ngai ta le ni te ta fa na ngai me fa panga ko ne la vi ka ko tu se le ya to mo no ia ko i ko se ya ko yo ko ne no lo to ngai ya ni pa che ti fa le ya ka ke tai va mai bi ha na fi un pa ka kai fo no te ina se ta fa na no ka to mo ta la mo no wat ki ngai finga va inga mo no te ta fa na Malo pit ebe ki fama ki tokon pe ke malo ke kapade mo me ai fo pe ai management staff ko ka tonga ka to ai ko ponga fo o ia i tu ko ba management ko tonga to ai pe u hinga buli ka tonga ka to sa fo ngai pe fo no ango la ko ai fa ko pule ko u ia fo no ai lui ko ni ke ka wai ngam ka management ko me ma hu ina ai lui fo no ko fai ge nga we me tu fu ke nga we ko ni ko me fo no ka ko ki fa mala pe ko ka management ma ko nga fo o ta i nga we ko ni ko management ka coaching staff ka tonga ka to ma sai ki mo be pasone atai me ki tataki ki ta CEO ko ke fa fa pe ka management ki pe ki to na fa na ko wi ki fa fa fo no fa malola ki ka kai fo no ko fa ga mari bla ke ma ke fa fo nga e ki ta to ri mala ya ka pulu ko ma ha lo tho nga ia ko inga ko moment ko no la ke wi ki ma to ke ma fo ka be ma fo no ma ke he ai ko ki ta to ko ni i ho ta lo kin komitia no la ke to ko ni mo fa ka ma pe nga fe ma u ma te tu ma ange ko fa ka mo ma fa nga mari pe ma wa ki ha o tai mi te mo a fe ma mai ki to lo ke ka ai he ko visione fe ma ke fa fo ke ga tai ko no ka kai to mai he ke nga wa ki ma wa na ye le ko mo fe ma mau ko ya pe ko
Ora pe fa malo ki media ka mai press tongani. Ora fa malo ki management fa ya ko timi goni ai ka tahi. Ko tuta mini ko re pe ke tonga ko tope. O amana ki fa tau vai nga. Ya ta haua siulai ko te u tau ia pe mo Itali. Mau to pe ke tolu. Ai ko wika hau rewa e kamata rewa hono whatawa te uti kite ke utau ko ia. Pe ko kore pe ke tonga toa ke mo mea mau pou i he tau timi ko timi na tonga. Ko timi ni o whoka mai ki tonga. Ka ko e kore pe ki he tonga toa ke mo mea mai pou ki tau timi. I tau teskoni i siulai pe mo Itali a ta Haua pe mo Spain a ta Hiva pe ka mai te wainga pe mo Queens and Reds a wano. Ko ia ko ke te hamea, ko whamalo atu ke mea ko toa pe, mo pou ko toa pe, ko mai ke ofisini ka mai tau ka pulua tongani, na tau hanga maari e pe ka hau, e tau whainga, mai tau ka kai, e whanua, malo. Peki u whaosia te pi tau ngā we. Tau lotu. Ma wha malo ate ke tuke ma wau sia whaosinga ngā we anga ngā tani. Ke mau lotu ato tuku at ke awhiona ngā we angani. Ke ngā hile o e me whakaukau me whaamoa e whanua ko hili whaki ate te pile ko miti aka pulu atonga. Ka mau lotu ato ka lau maari eki. Hangai whafonga mai o lākai. Mai ngā we ko mau whiringi ake hoa tani. Whatawangi ke whakatoka ho awhio. Hai nasi matapak me muana. Awhio a ho fofonga i he komiti me kau wainga kua ui, whafofonga i a tonga. Kau mahe tonga ko toa, i he o tonga ni kau mahe o Murina. Kore katoa ngai malo hini, sisu Christ ko mau whamo ui. Amen. Ia, ko e lama kakato ia e polokalama makehe me he komiti akapulu union i a tonga. E whai ki eke mapahe ka o ma announce me o no ui atu a squati ki he tesi koe ni siulai e tau ni whamalola i whaka kua na ue ki a aripate kisina e pefu ki he lau le ringa ngan kua ufrison ufina nofo ma lau pita mou mea mai ka mou mea